pjesnika koji je ovdje nazočan, odnosno gospođa ili gospođica Stanka. Rođena je u Čakovcu, živi u Zagrebu i vi ćete kroz njezino ovdje gostovanje čućete o čemu se piše i onda uz nevezan razgovor, pitanja o životu, o njezinom radu, pisanju, pobliže je upoznati. Eto, ja bi toliko, zahvaljujem se. Vi izvolite. Hvala. Ko je rekao da ima bolju kameru od mene? Neko je rekao. Stvarno, jel znaš snimati? Gdje Majka? Dobro, onda u nekom... Ako bude trebalo, preskočite pomoć. Jer ja sad vas malo snimam. A jel? Dobit će pjesmu. Dakle, hoćete da vam pročitam par svojih pjesama? Zanimaju vas? Inače volite poeziju ili je to prisilno? Bilo mi je teško odabrati pjesmu za vaš uzrast, nisam znala što bi, ali nadam se da će ipak koliko toliko da ćete biti zadovoljni svojim odabirom. Neću puno, 2-3 pjesme ću pročitati. Laka čut. Imate nekih pitanja u vezi te pjesme možda? Molim? Mjesto radnje. Najbolje, što sam nikad čula. Mjesto radnje ulica. Ja ti mogu reći što me inspiriralo. Ali sad mjesto radnje... A smijem ja njih pitati? Da bi vas inspiriralo. Da. Jer obično što mi radimo sa pjesnicima, odnosno što pjesmu mi analiziramo, pjesnik bi rekao pa nije to. Koji je to sloj ljudi koji je ležao ogoljen na ulici? Mi pitan pjesnika, da li smo mi to pogodili pitanje u analizi? Se govori metaforički. Dobro. Evo sad može biti korisnih informacija, vadimo se. A u prvom listu piše. Gdje? Ne. Niste isti prošli. Pošla sam od prosječkog štapa, pa došla do ovog. Dobro. Počinjem. Što zloslutno srlja u spomen. Ali ovo je dosta, djeco, i lagana i teška. I lagana i teška. Ali i teška. Po prijateljstvu samo varam naš primjeta. Namjera. A ništa, nisi slušao, tako? Nemam pojma. Sam vidio da si sam kod koji će tako, ali tamo prijatelji se negdje igraju vani. I ti sada, mama ne da, ovaj ne da ideš van. Možda da si bliže ovako, znaš, skroz blizu. Nema WC-a. Recimo, šta je naš najveći zatvor sada? Jer ima još pitanja, dečki? Ovo je pitao jedno pitanje, a najgore pitanje. Koliko imate godina? Ne to pitanje. Ne to se ne odgovara. Nekako pogledajte. Evo. 12 ima. Bravo. Koji ste srednji? Koji ste srednji školu? Znaš što srednji ako imam 12? Podo. Moja je bolja kamera. Imate vi nešto da meni pročitate? Jer imate? Neko pitanje, ako nema. Možete još čitati? Evo još jednu pjesmu. Evo još jednu pjesmu i doviđenja. Neku ljubav. Drži se. Evo, dobro. Se rodili. To je ista pjesma za muškarce, samo mi glasilo ona me čeka i gotovo. A ona? Pa me čeka. Ne vjerujem da ti to čini. Jer ima još neko... Ja hoću meni
Pa daj novo. Ako nema niko direktora, aplauzom i svijećem. Kako dirljiv trenutak. Hvala. Mome prezime. Ja sam u mirovini. Svi su bili tako. I sad dođem ja učim neku istoriju, kako ugostim takvu istoriju. Ja sam iz Dubrovnika, jedan put. Ja bio u nekom žiri, Orlando. Na YouTube stanka, odmah. Da. Predsjednik nam je tu I ovako, u Element na i YouTube. pazi ovako. To je predizborna kampanja, kamera. Šta bi ja dala trojicu predizbornu kampanju? Kamera ovdje. A je li problem što nemamo gotovine, a mi idemo gotovine? On izvadi vizit, ovo je moj broj, ovo je od šefa broj, a ovo je naš tekući račun ili već kažem koji. Pa kad dođete, gospodine, književniče u Zagreb, ako vam se baš da, platite, ako i ne, pa možemo mi častiti jednog hrvatskog književnika. Nikad me nije vidio. Ajde ti sad dođi doma, da ne odmah sam ja čovječ išao platiti. To je povjerenje. To je lijepo. To je dar. Taka i 4 djevojke. I mi Činglignje Čarda, svi znamo, jel svi znamo? Ono, preko Drave, tamo i to. I oko jedan, a neki tip u kutu, sam kravata i stalno gleda prema nama i sam pije i puši čovjek. U jednom času dolazi konobar i kaže, imate divno prezime. Katić. Imamo odvjetnika. Evo, to je. To je to. To je to, ajmo nazad. Sad će i Marković sjesti i njega snimiti. To je divna razglednica, majka. Može, otićemo nakon jela. Nakon jela? Da, ja ne znam kad ste vi. Ja ne bi nikako. Tako je. Piš par pjesama čeče. Može me tamo u vepar, neću da me... Ljudi, a ko hoće, idemo se slikati na onaj molo drveni. Ja sam težak, propušću ja to. Da se više ovete slikati. Ne kažem, ovo je naša carica, hoće na molu se slikati. Par, gdje ste nešto, možda i popije. A Bože moj, naravno. Je se pije nešto? Ja se nadam da je to voda. Ti ćeš mene kod donesti. Ima pive. Književnosti zapravo treba tjerati pozitivno. Te stranke su imale prve mogućnosti svog predstavljanja u prostorijama društva. A onak skroz, da. Načelo, pa da. Funkcionalno. Funkcionalno, ja. Ovo je sebe rekao šta da radi. On otišao krala malo ja znamo da je moguće. Predsjednik nam je svjež ko da je spavao 8 sati. Ne mogu vjerovati. A ona, a kako